Ronandiri Antune acheke kumania nera ndurire kurandurwa re ankurukia milioni 800 cia mukawa jura jwa kindene ya mpingiro ya nyomo ya Meru na ndiru wangiru wa kigina aja nthigurune nirurungamitie mbeca kuma kiri thirikari nene kwija kiri ya Meru nuntubo irandurire ria ritumite kinya minister wa kigina John Badi na gavana Mutuma Ntoithinki abagetwa mbere kamiti ya mbunge ya seneti yege mathabu ja utumiri wa kigina kia makaunti irandurire rithiritwe gitia o mwaka Mwankira Nandi kinyite milioni 800 ja mugwanja na kukirikanwa Rais Ruto na kirite wirane wa kurea irandurire. Witi na mbere kaunti ne Meru borogwati ne bwa kurungama nyuma ya mbecha cha Meru kuingwa kamiti ya kigina na bajeti mbungeni ya seneti ikienda minister wa kigina CS Badi gavana Mutuma na mutari wa mathabu ja thirikari gukinya mbere yao. Kaumoga kwito guku kari gucokia biure bigie randurire rinyete Meru nkingo rire milioni 339 ire thirikari ya Meru yathini koti kurea mwonjorithie muchungu wa kumanthikuru ya France ura wakomborete mukawa ja Leopard Park jura jwithagirwa juri kiri mpingiro ya Meru National Park indi thirikari ya Meru ira mutunya mukawa jo jumbere akagita kare abati kujutumira gatethiri untu batumire areta koti irandurire na ndiri gichiara na gukinya nkurukia milioni 800 Kiure kira kiriona ndinire nikiniuntu irandurire ritari wa kinyasumuni miaka kathumba nyuma ya igamba kugitwa gichokio nakyo kiri tariki 26 mweri jwa 5 mwaka muthiru Rais Ruto arikiri mambura ja kwejana cheki kiri barabara ngithitwe ni mpithukuro cha nyomo cha kithaka na kiri ya Meru wirane wa thirikari nene kujuke murigo juju. Vile Mheshimiwa Gavana amesema, tulikuwa na matatizo hapa ya mwegezaji mmoja ambaye mali yake iliharibika na ikawa mambo imefika kotini. Rais wa kule Ufaransa akanipigia simu kuniambia mwegezaji wa kutoka nchi ya Ufaransa alipata matatizo hapa kwetu. Mambo ikaenda tegemnege mpaka kotini. Huyu gavana na ndugu zake wakakuja wakaniuliza, na sasa nataka niwatangazie ya kwamba serikali ya Kenya itachukua mzigo badala ya county government ya Meru. Tutafanya negotiation na huyo investor, tutaongea na yeye, alafu baadaye tulipane na yeye, watu wa Meru wasiingie katika matatizo, na pia sifa ya Meru isiharibike kwa waegezaji wengine ambao watataka kuegeza hapa Meru County, so that we can protect the name of this county and the name of the national park in Meru here, so that we can attract more investors to come and set up camp and work with us as we look at what we need to do going into the future. Wirane bubu Mwankira Nandi butikinyanirite na Nandi wirigiro bwa Meru ni ati thine je kona ngerekana mbere ya witi na mbere Meru butira rita kumane na kurungiko kwa mbeca iji cia Meru.